Ningitshela ukuthi mama nakho ukuthi sithi question gore wa ba tseba na. Okay. Nihlobana njani kuyichaza? Lo mntwana kaBhutama. Ngibona kaBhutama. Okay. Mama, in short. RDP lena le amana jwalo. RDP ngwana ka o la isa ke mokhansela. Mokhansela mo. Mkhansela na mkhansela. Ko mo mkhansela. Msiza re ka mo krea msiza. Akitsi o mo file a renga mo fa like o itse a renga mo ku raya o yena o ile o yena a re kepelang a re ntse o dulang o yona ke a hauna ara awa siya and then msiza re ke kopela umphe the number sandwe ke ga masipala go check so yena msiza abuye a re ntse a ine motho a ine lena la motho so dula mo ntse yeah, re ko first statement se ke experience abo mmene bomme statements ba mphileng sona ba re shintene ngwangile a ke re nyaka go bona mama re bona no ska sera o ka re mara wa mfa ai for re bolele go fela gore re bona re bolele because ke a le go gore le tlile ka tlhaloganya lena wena re tlile tswa wena so ntwe ke sharing information re sharing ya taba yana ke gore okay ntwe re sharing ya batho ka taba yana ke gore mme o ke bana a ke tswang kana go tseo a tsebana le auta wa go bifa ke me tshaka go bona set ba fitla ba sna play ba no mme o sentse motho a re tlo o dutse tapa o tlo mme o tlhokofetse o understand mongwa mma go ngwana o understand a fetsa o a tlhokofetseng I think last year or ning ka gore le ena ba ile ba re ga re a tswa re no nantwe ke ifilwe ke mme ba re tlhokofetse whereas ngwana ke beneficiary mo ntong o understand so now it comes to a push gore ge batho ba re ba tlhokofetse o wa tsao mongwe ngwana ga ngwanyana mo tsentšha ka gare ga ntwe o understand that's the only statement se ke na leng sona nna ge ile gore councilor o file ntwe I have to go back to council and find out because of a gona gore ka apply la RDP because she's a beneficiary already so nna ge ka kra councilor mpotsa re no nna ke mo file ka mabaka gore ke tseba issue mo thank you the issues tsa mo ke a di tseba understand or most of them ba a gona wa ka tswela nga fihla ba go botsa gore no rena ga ile gore motho o dutse na kwetelle go di mga RDP o ra gore already automatically is the owner o ka thoma wa rontsha o mo one e swantse ba ntse ka moka that's the statement say leng gore ba na le sona but ntwe e leng gona unless ge ile gore ntwe e ndirileng gore ke be ke fihla is because go bile le tumellano previously a e tshwanele ya gore ba re no ntlo because ntwe e dirileng gore ke be fihle tere no ge ile gore motho ke motho e leng gore la motse le mo sheile ntlong ge se tselenya ka ntlo a sa nyaka then that is wrong because of ke statements are I'm feeling so unless ge o ka mpotsa gore wena o file ke councilor ke yena a ileng a re tsena ge ile gore o file ke councilor a wa gore o file go tshwana le ba fa bang ba fanang around this place abuti ke gopela putsisho yena motho na dula mo o dutse for how many years o mo feng yena o na dula re ke go botse ke ra gore go bile le tumellano you understand agreement between two people ba kwana gore no man because I no play e tswa o dutse until how many years until ngwana ke re be sa le monyane ema pele wa nkushisa ngwana ba sa le monyane mme mmage ga tlhokofala ba sa le monyane re ya kwana ga tlhokofala I believe that le bona gore ba relax ba ipotsa gore ke batho ba ileng gore ya ba tseba ga ke nagane gore ge re bua re nya ka RDP e tla ba le bothata I know gore most of them ba dutse nako e telele kudukudume ngwaga once wa dula ka gare wa renovate wa dira ntho ngwe automatically wa ke a gago mara jwanong bothata ba ka ke gore there was an arrangement which was made arrangement e dira unless empiriše go se go arrangement e a o etse because ke na ga ile gore mme o mpoditse maka okay a sho mme a go fepolela nna ke re a go fepolela ngicela ungenelela sibongile wena kuhlala ematerekeng ngisho othile na kaniphipa le wena waye ematerekeng ngisho uthandi waye uhlala khabo mamsa ngisho and then kwaya uthandi wethu wabhalisa la bekusase kubona usisile kanti bayahlala nofana emawungeli bekungibo bebezinto ya bebenza le izinto ngisho
ebebase-ofisini. Ngime bengikhambela uThandi ngisho yazi ukuthi bahlale e-immigrant asebenzi. Ngime bengikhambela uThandi la. uThandi aze athole ngimi. And then wena bohlala ematlerekeng yagadwa ngubhuti omunye ongapha bekakheneka nguJanuwari or ngibani ngapha. Yagadwa nguye. Ne suka lapho yagadwa nguye. Ugadiswe like ngifuna ukuthola ukuthi angisho nawo ngumama umntwana lo ukuthi ayinamuntu. Yeah ngifuna uyibeke njalo. Ngeza ngama-end of. After lo wagadisa usesomunye wasuka yasazi ngisho isitori ngeke sasabile emuva ngestory sakali Mthiriso bathi singabiza amagama ngeke sabile emuva ngestory uyasolvizile igama ngisho istory ukuthi sekuchaza istory senu sale waza uSibusiso ekhaya ne ngendaba yokuhlala ukuthi akanamahlala ne uSibusiso mina kakhuluma noThandi uthi Thandi ngoba indlu le ivaliwe ivulwa once igadwe ngumakhelwane ongcono uSibusiso ngoba uSibusiso bekala asilela ngendawo uSibusiso ongcono uhlalise uSibusiso RDP lapha ngoba wena uza end of ngoba nangu uyazula weza ekhaya uSibusiso asilela ngendawo ukuthi akanandawo wena bongekho sematerekeni vele isitori sakaSibusiso nathi bongasazi uthole uSibusiso ahlala la wena wafika wena wahlala la uhlala khona nje uthole uSibusiso ahlala la waya Thandi washona kusile ngana ngisho kwathi thena kathi 18 sabuya la 2019 uSibusiso Sibusiso zathi siza kuSibusiso la ene ola lo Sibusiso besibambene naye because awusili wakho ezofaka isondo umkhukhu uSibusiso weza kimi wathi va awusili ufaka umkhukhu lapho isondo ene kwangathi uchashisile njalo mina ngabuya mina ukuthi aliphume isondo alikhipha Mathiriso wabuye wathatha iraki uSibusiso wangitshela wathi awusirithithe iraki ngalibona kule ku-refill ngathi refill iraki umntwana kalokho kwakhe kusekhaya le uye ngechibi ngambuza wathi basho yena iraki akayazi lize nomamakhe fine uSibusiso besibambise ngoba bengimgadisile ngathi Sibusiso inephuma la kwase umtshele indiyenzela la nangegezi uSibusiso weza wasitshela sanikela ikhophi kaThandi wathi kufuneka amakhophi for i-ID for ukufaka igezi chi nje uPholisile sekabuya ufuna indlu wena wathi ubothulana ene bengamkhiphi ngendlela wrong samnikeza i-notice wathi so kwabani ukuthi basho sifunele uSibusiso wena mina nomduduzi yebo khona nakathi basho senza la thoma uSibusiso walukhona saya ku masifika wena wathi vele masimkhipha simfunele indawo makaphume so thina indawo besoyithola so uSibusiso ushonile last year ne uSibusiso wathi nakashona last year kubuye umduduzi le lesikhathi sibongela zomtshela ngokuthi ucela 3 months and then wacela 3 months yandlula sathi nesithi awusiri wathi Kholisile ngicela uqale mina ngizokuya kubo Sibongile excuse osithola wathi yekelela kimi wayekelela uKholisile chi njena safonela awusiri ngesikhipi awusiri basho nina niyamcaka anizafuna ukuphuma naye ayisekho yena isekho azoyenza nina anisafuni ngendlini ngakhamba ngaye yena akasazi ukuthi enzeni mangifika lapha bangitshela bathi okay fine bayasho bona ukuthi umuntu ohlala isikhathi kusona so but because I was still a minor ngine right ukuthi ngithole samfonela nogogo naye wakhuluma nabo kulapho azokwata khona ukuthi why sengiyale ngathi mina gogo ngathi mina ngicela umsize wena wathi awusekho into ozoyenza ngoba nina nala nesikhiyo ene nathi 3 months so mase yandlula basho nina ngicela ngokuthi angifuni izifike lapho ukuthi ayisho kwavumelana kuhle njengefamily wena ungisesi kamama bongisesi kamama the reason uva ngathi ize makahlala is because bokuyifamily so masele kwenzeka so mina angisa understand asifuni ukuze ize ifike le and asile masifika la uSibusiso azange sathi phuma namhlanje yebo ucela ukubuza indlu le indlu lesithena sithi la i-blank but mina mangiya le I'm still waiting for the information le
Yeah. Yeah. Here's the good thing to advise you this man. I was working with these houses backwards somewhere about 2009, actually 2007,